Bog svima i dobrodošli u hrvatski review američkog vojnog obroka, američke vojne porcije. S obzirom da se naš kanal tim već bavi neko vrijeme, ali radimo samo na engleskom jeziku, odlučili smo napraviti na hrvatskom za sve vas koji ste tražili. Uglavnom za sve vas koji ćete možda ovo pogledati, možda vam bude zanimljivo. Američka vojna porcija, američki vojni obrok ili ti ga MRE, Meal Ready to Eat, u slobodnom prijevodu obrok spreman za konzumaciju. Jedenje, konzumaciju, kao što god. Ovaj konkretan meni je broj 9, goveđi gulaš, goveđi papaš. Super stvarčica je ta što dobiš kad si američki vojnik, recimo i ideš po svijetu okolo i uvodiš demokraciju, dobiješ, kad si, znači u situaciji dobiš 3 ovakva, jedan je 1200 kalorija i dobiš 3 takva za cijeli dan i onda si full napucan i bude ti super od toga svega. Ima super stvari, ima loših stvari, ima super menija, ima loših menija, ali da ne ulazim previše u dubiozu. Otprilike jednom godišnje izađe jedna serija, malo neke izmjene naprave. Sve skupa su 2 kutije, u 2 kutije po 12 obroka, znači 24 obroka, od toga jedna kutija 12, druga kutija 12. U jednoj kutiji 10 komada običnih za nesuždere, 2 za vegane, bože za vegetarijance. U drugoj kutiji također 10 menija običnih sa mesom, a i 2 su za vegetarijance. Ovaj konkretan meni broj 9 je, dakle, goveđi gulaš. Super stvarčica, budemo vidjeli kako to izgleda. Idemo otvoriti. Otvaraju se full jednostavno, samo ih rastegnete ovako na vrhu vrećice. Vrećica je plastificirano gumirana na neki način. Za razliku od naših hrvatskih koji su isto ovako u vrećici, ali unutar toga još jedna kartonska kutija. Vidjet ćete da će iz ovog jednog običnog MRE-a izaći brdo smeća, ali to je fora. Kad otvorite glavnu vrećicu, predstoji vam još jedna vrećica u kojoj se nalaze pojedini sastojci. Još jedna vrećica. Dakle, dobijete ovo, 1200 kalorija, vaš jedan obrok, ako imate sreće. Vrećica za glavni obrok, ništa spektakularno, aluminijska vrećica, to jest pojačana aluminijska vrećica u kojoj je glavni obrok, evo će više gore da datum proizvodnje, ili ne pišu šifre koje sam zaboravio kako se dešifriraju, ali na internetu možete pogledati točno datum proizvodnje, ima i na kutiji i tako nešto, pa možete vidjeti do kad vrijedi i kad je proizvedeno. Zapravo možete vidjeti kad je proizvedeno, a kad vidite kad je proizvedeno od tog datuma 3 godine vrijedi. Ako je u dobrim uvjetima, ali to je oko tuga priča. Nut raisin mix ili ti ga oraščići raznih vrstaca, ima svega ovdje. Evo recimo ovdje su vjerojatno ovi kikiriki s nekakvim pan coated chocolate discs, diskovima paniranim u čokoladi. Vidjet ćemo poslije kad otvorimo. Accessory pack, više manje su svi isti uz minimalne promjene, dobijete unutar neke stvarčice, super, budem vam pokazao. Grape jelly, žile, pekmez na neki način, pekmez više nego žile. Mi bi to zvali pekmez, ali to zove žile vjerovatno. Od grepa, od grožđica, od nečega, ne? Od grepa, pardon, ne znam, tu budem sam malo danas. Originale tabasco, obično stavljaju nekad tak malo veći začin od neka jela da bi malo ubili niz konzervansa koji zna biti dosta intenzivan. Pretzels, pereci, super stvar, budete vidjeli. MRE standardna žica od svojih 28 cm. Ovo 28 cm. Cure. Peanut butter ili ti ga maslac od kikirikija, super stvar, jako fino, energetski bogato i fino se toga poslije kaka, ne? Šalim se, kakve se nama. Volim dobiti čokoladni peanut butter, ovaj mi je malo onak, ne znam, nekad suh. Zavisi tome kako se sjećam. Fruit punch beverage powder, no fruit juice. No fruit juice. No fruit. Sok od kemikalija, basically, ne?
naputiti s elektrolitima da ne umrete na pustinjama i sličnim situacijama gdje se znojite puno, sa okusom voćnog udaraca voća, fruit punch. Sok, cedevita, bla, nešto, energetski napitak. U ovoj vrećici se radi zapravo topli napitak, hot beverage bag, podnosi visoke temperature, znači ubacite recimo kavu, instant kavu i nalijete vode i onda pijete kavu. Ne iz ovog, nek se presipate u nešto. Ovdje možete napraviti. Ovo je enigma mnogim ljudima, ovo je tu, znači, tu je meal ready to eat, flameless ration heater ili ti ga besplameni grijač porcije. Kaj se dešava, uzme se glavno jelo, ubaci se unutra, malo vode se doda, voda reagira sa ovim jednim kartonom punim te kemijske supstance. Mislim da je željezno nešto, oksid ili nešto. Ko karabit uglavnom, ne? To se namoči, počne isijavati toplinu, poprilično brzo i poprilično jako, te grije glavno jelo i to se koristi kad ste u situaciji da nemate jeli grijače, mikrovalne pećnice, peći, vatre i slično, ne? Super stvar. I na kraju imamo multigrain snack bread ili ti ga višezrni kruh. Ovi kruhovi su super stvar, zamjena za kruh zapravo, jer stoje po 3 godine recimo u tim kutijama u skladištima i nišim nije. Fakat im nije niš, bio sam niš puno puta. I znaju biti jako ukusni. Ok, ajmo na posao. Ok, ekipa, znači ovo je sadrži jednog MRE paketa, jednog meal ready to eat paketa. Krenimo odmah sa glavnim jelom, moramo ga zagrijati, zato ćemo iskoristiti ovaj flameless ration heater ili ti ga besplameni grijač. Sorry. Dakle, ovo je, kako bih rekao, patrona, nije patrona. A to je taj neki kao kemijski, neka kemikalija, neki prah, mislim da je željezno nešto koje reagira s vodom. Uzmite vrećicu, ima tu lijepo ovak crta do not overfill, kaže znači da stavimo vodu, ali da ne pretjeramo s vodom. Smo pretjerali s vodom? Nismo, evo, taman do crte, voda lijepo. I sad kaj se dešava, sljedeće je u tu vrećicu gurnete, dakle glavno jelo, ovu aluminiziranu foliju, gurnete unutra. Tako, i stavite ovo zasebno pored, evo tak zla lijepo, onda malo zafrknete vrh i uzmete tu vodu i smočite, malo ovako si pomognete. Dakle, poanta je usmjeriti vodu da dođe do ovog tu, do ove patrone, kako bi se počelo grijati. Kemijska reakcija je počela. Možete vidjeti kako se vrećica napuhuje. Postoje jako vruće ovdje. I ako ne ispustimo vrh, mogli bi nam se desiti da pukne rukama. Dakle, tu se sad razvija velika temperatura. Jelo se grije i dobili ste tu kartončić ovaj lijepi, vidite, i samo gurnete vrećicu u kartončić. Zašto? Razlog je jednostavan, kako bi ta temperatura ostala unutra, kako se ne bi gubila previše van. I ovo stavite pod kutem od 45 stupnjeva, recimo naslonite ovako malo na hero na nešto. E sad, dok se nama to grije, idemo ostale stvari pogledati. Ovdje imamo čašu vode, s njom ćemo si napraviti ovaj sok. Malo je oversize vrećica jer ti ga malo su pretjerali sa pakiranjem. Zanimljiva stvar kod ovih tu sokova je da su jako divljih boja, kao što vidite. I da morate paziti s količinama jer u principu treba jako malo ako želite dobiti neki pitki okus jer su full slatki. Ova cijela vrećica bi po meni išla na 2 litre vode.
jer Amerikanci to rade na malo manje količine, ali eto, ja to radim ovak, da bude koliko toliko pitko, da nije prebljutavo. Vidite, boja je divlje crvena. I tamo sam pogodio okus, da nije prejak. Okus je ko one kaugume, kad ste klinci požvačite one kaugume u kugli velike. Takav je okus prilike. Sljedeća stvarčica je Nut Raisin Mix, ili ti ga mješavina orašića. Evo ga. Ili ti ga, imamo tu, evo, tu lješnjak jedan, drugi, tu je nešto je bilo je palo, kikiriki, grožđiće, ovo niš nije stvarno, samo da znate, dosta onak. O, gle, M&M bonbon. U principu američki obroci su puni iznenađenja, tek toliko da znate. U svakom MRE obroku je drugčija kombinacija ovih dodataka uz glavno jelo. Nijedan MRE obrok nije isti. Dakle, svaki put dobite neke druge kolačiće, ili kikiriki, ili bombone, ili kekse, perece, čokoladice, 100 stvari. Konkretno ovaj obrok je dosta simpatičan, ima svega onako po mom ukusu. Tako da dobro smo prošli. Idemo perece. Pardon, to nisu bili pereci, to su bili štapići. Evo, dobili štapiće. Ovo dobite, to nije zvijest. Full su koni kviki ili vic štapići, onak, ok, ne znam, niš posebno. Ajmo otvoriti accessory pack. Splenda sweetener, dakle dobite zaslađivač, pardon, ima malo govorne mane, nekakve poremećaje, previše droge. Creamer, kava i zaslađivač. Dakle, imate basic paketić za popit kavicu, s pogledom na, ne znam, razrušena sela u Kabulu, nešto. Neću raditi kavu jer ne pijem kavu i ne bi se sad iskreno raditi kavu, ali mislim najobičnija instant kava konesica, ne? Forica. Kao gume za malo svježi dahove poslije, prije nego što se ljubite sa kolegama vojnicima u šatoru. Isto zgodna stvar je ovo, recimo, ako imate problema s prvom, što je duže žvačite, imat će veći laksativni učinak. Tako da ako jedete puno marijeva, preporučuje se ovo, jer se dobije lagani zatvor. Neki dobije proljev, neki dobije zatvor, pa ovo je zatvor. Ok, imamo WC papir u zgodnoj ovako košuljici od kartona. Dobijete par listića za guzu brisat, kad se prokakate. Evo, to je to. 3 listića za 3 brisanja. Ne znam, evo 4 listića, 4 brisanja, 5 možete iskoristiti. Nakon toga su pokakani i više se ne isplati ih brisati guzu s njima.
Treba će nam poslije za usta brisati prste. Tabasco ćemo u glavno jelo, zapravo nećemo jer ne volim tabasco i tak. Sol dobijete jednu accessory package-u i dobijete jedne mokre maramice. Zgodna stvar. I sad recimo mogu vam pokazati na ovom krušiću. Ovo isto nije zvijest. Dakle, dobijete krušić, ovak jedan. Full zgodna stvar, pošto kruh obično ne može dugo stajati, inače. Ali su Amerikanci sve svoje inženjernosti uspjeli napraviti da može. Peanut butter. I grape jelly. Opa. To je dosta popularno kod njih u Americi, jeli, oni to full vole. Kod nas to baš nije zaživjelo još, možda bude. Uglavnom, jako super kombinacija, jako slatko, slankasto i fini mekani kruh. Ok, i to je to. Trebalo je biti vruće već. Evo vidjeti. Poprilično vruće. U principu kada ovoga dobijete, kada ovo bude gotovo, samo ovako malo ispritišćite da se izmiješa sve unutra. Nakon toga povučete samo rubu ovako lijepo. Evo samo sekundu da ne osvinjim sve. I stisnete sadržaj iz vrećice. To je to. Evo ga glavno jelo. Goveđi gulaš, vidite tu komadiće krumpira, komadiće mesa, mrkve, svega finoga. Količina je zapravo za jedan obrok, tako da nemojte se čuditi, ovo nije sad full puno. Napravite. Možda fali malo soli, ali u globalu fino je. Kako god da bilo, malo okus je po konzervansu, ali nije ni čudo, mislim, mora stajati 3 godine. Ali su ovakav tri bi sigurno mogli preživjeti dan, mislim kao paketa, ne? Da idemo kompirići ove. Kompir je mekan i ukusan, male kockice lijepe, full dobro. Ko voli ljuto može se malo poljutiti sa tabaskom, ja ipak ne bih se s tim zezao. Ja volim svoju guzicu. Tako da evo ljudi, to je bio MRE, Meal Ready to Eat, američke vojske. Nadam se da vam se dopao i da ćete si nabaviti jednog. Jer eto, zgodno ovako malo za pogledat, probati i za pojest. Bacite oko na drugi video na našem kanalu, nadam se da će vam se svidjeti. Pa eto, očekujem vas u budućnosti. Bog!